providing best of care with compassion. जबदेखि स्कुटर आयो सबले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे। त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो, यानी केटा र केटी दुवैको लागि। तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन। तर प्राय हेर्नुभयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन्, बुबा आमा दाई भाइ भाउजू सबै। त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125, जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि, बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ, टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी। हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर। नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगो जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खना बोला दुठ्यागु ज्याजो उडा समाज न्यबोया ठोख उडा स नेनेगु लोमंका दी मते हरेक बुधबार सुतोशिया चटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक। जोजोलोपा समुदाय नीति संचार रेडियो उपत्यका चैना सफ दिखु मेगाहर नियन्त्रण डिपी सकला यना मे भाजु मेजु पिन्टर दुनुगला निसेन लस्को सेना छना ठुगु उडास ज्याजोया सचिव गुइ पेंगु पोस जिखा पिन्जा न्याकामी बिगिन तुलाधर ठुक रेडियो उपत्यका चैना सफ दिखु मेगाहर ज्या तरंगाले ज्याजो खत उडास ज्याजो हरेक बुधबार सुतोस्य चटटा इलानि से गुटेटे इ तक जि बिगिन तुलाधर लेसे सिक पिसन जना वेचना दिगु ज्याजो खटसिन ठुगु ज्याजो हरेक बुधबार सुतोस्य चटटा इलानि से गुटेटे इ तक जि बिगिन तुलाधर लेसे सिक पिसन जना वेचना दिगु ज्याजो खट त्यो उडास या ठाउँ छ सचिव गुइ पेंगु ज्याजो सिक पनि अनि हैचना गुजुल ज्याजो सचिव गुइ पेंगु अनि ठाउँ ठुगुले वयाचंगु सुन्ति नखाले नेपाल सम्बन्ध यकैको जि भिन्टर निर्देशना छना सिक पनिगु सुन्ति नखाले नेपाल सम्बन्ध ठीक पिन्छ बालक हनिफे मदैगु कामना न ज्याजो उडास मार्फत जि याना छना गुजुल अवश्य न कोरोना या ठो महामारी दुने ठैट सुरक्षित याना सुन्ति नख हना दिस नेपाल सम्बन्ध हना दिस दैगु आह्वान यासे त नेपु सुगले लोक हागु मेगि सिक पनि देसासे ज्याजो शुभारम्भ या पाखेउने ज्याजो उडास ज्याजो दयालसता लस कुशयता नु दयालसता लस कुशयता पिया चुना स्वाह मुकाया कचला मैना वही गुना खातो नस सोया चुना नु गुदा नु दयालसता
लस कुशयता नुदया लसता लस कुशयता पिया चुना स्वाह छमुकाया देशे वैगोपा भिन्तुना याएनु मेजु देशी स्यालसता देशे वैगोपा भिन्तुना याएनु मेजु दक्षि पिया धैर्य काया नसचे सोया चोनाला नुगुदा नुदया लसता लस कुशयता नुदया लसता लस कुशयता पिया चुना स्वाह छमुकाया शीतया स्वाचमूलातिकया लुखे जखा धौकलशीतया स्वाचमूलातिकया भिन्तुनायता मन्तुनातया नसचे सोया चोनाला नुगुदा नुदया लसता लस कुशयता नुदया लसता लस कुशयता पिया चुना स्वाह छमुकाया कचला मैना वही गुना खातो कचला मैना तो नि पुसुंगोले लोगु भागुमे ढुंगा हानास कास्कम लस्कु सेना छना ज्याजो ख उडास जिख छिकपिन चाहिँ यहाँ कामी बिगेन तुलाधर तो ख रेडियो उपत्यका चेना सफरिको मेगा हर्ज तरंग ज्याजो उडास हरेक बुधबार सुटसे चेटरे रनसे बुटते इ तक जि बिगेन तुलाधर से छिकपिन यहाँ वइजना दिगु ज्याजो खटाछिने यहाँ वइजना दिगु ज्याजो खटाछिने तुगु ज्याजो छिकपिन छ रेडियो उपत्यका.com.np ना हलियङको रेडियो उपत्यका बेबेजे चंगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाके रेडियो उपत्यका चेना सफरिको मेगा हर्ज तरंग मार्फत जित यहाँ वइजना दिगु ज्याजो खटा ज्याजो उडास थासा त उडाटिगु गतिविधि उडाटिगु बुख उडा व्यक्तिना पखल मलसे वेक अप इन समाज बिगु योगदान नेबिगु आज कया उडा समाज नेबया रेडियो उपत्यका चेन सफरिको मेगा हर्ज परिकल्पना सञ्च जटुगु ज्याजो न्याका छ उजल जासन नवे डक्टर धापाङको बोपाखे उनी धापाङको बोडा सरा ठौ छ लोचन तारा लादर पाखे उडा मचदफो चिकुटा निकी पाखे उनी ठौ ज्याजो उडा छ ज्याजो छ जोजोलोपा मचा जबु न्यना तुना दिपी सकले तिजा केपिन्दा दिबु लस्कुस्तु अठौनो याब्लेन्थे जी मस्ते ज्याजो जना उदु मस्ते ज्याजो बालकी इन्क्यु जोले हमकने छुछु मा बुपी पाखेन जिस सल्लामुन तिमोदु खनङ ख जिछे मा बाबी अथवा बाया अजपिन पाखेन जी थ मस्ते त यमा भाषा खनाक्यु सोक्यु बानियानो नासा जी चाहिँ जिउ भ्याटनी मस्तसे हाइ मुहो रह्यो खे छप्ते चिन्ता खाइदिमा अपयाना ठौकले त्याउना जाजी याउन माटु मस्ते त उली इ बेचन न मला एजुनी गोबले थाउ भ्या मलाई से मेउ पाथेन मस्त नप खना बनाया बेचन जिसम खना चोंदो
अठे मयसे जिउ छे थप सय मान संजुल बाप संजुल अजी बाजे दैछुनी परिवारले यो पनि छिज ल इनी पाखे छिज विवाह बसाय खला बलायागु अहिले चाहिँ ठाउँ जाति संस्कृति बारे न सिके बिउ यान्जन भाषा छिट यो कोही बाले कि जन ठाउँ कुनै आ मेपिन मा उपि पाखे न छिस सल्लाह कैसो हो अठे ठाउँ छि हन यो बेटेनमा मया अपा सरोज दामरा कार्य पाखेन छुसल्ला कयो ख वेकलन दैतिन कि छिस मस्ते द ठटे भन्क्यो या त थासला इति बानी जचनी अले इमी बाखौ बन्युजीमा कविता बन्युजी देन छि खनाबला या पासने ला राति दैछु घर वेकलन उके छिस छे नया इन्ट सिन्यु उट यान्जन भाषा मस्ते ठाउ बानी जुयावनी छुजायन सजनी मेउ फाला दासन अथे मको ठठिक मया बाबु रगा चाहिँ इन्द सेनावन सेना बिल्लासा इन्स अवश्य न लानकै थारासा मचाउ उमेरे रे चिसा हो यास सेको छेटु ल्यागु मा भा मसे लखया मरु ठठे मेमे पिनि पाखे मेमे बि मा अबु पिनि पाखे न ठजाउ सल्ला सुझाव वइरेन आशयना अठेटु बाय अजि पिनि पाखे न सल्ला सुझाव उपयोगी आशयन जनाउदु चिसा उडा समाज ज्याकोटी अथवा छु माध्यम पाखे छिट पोस्टेना न छयाइ दिफै चिसा मस्ते द यवाबा लागि उठ बानिय निक्यो इमद चाहिँ नि उठ जीव संस्कृति भेले पुन्क्यो र यो खे जीव यो पुलाहरु त्यो लागि सक्षियो ममताको दाजुमा जीव आसख आ चिसा निबे श्रेना मैया कावे अनमया या ठाउ मसिका तै जुजुलका जिगुनास्ट्रयना ताम्राकार ख जी आ नेट क्या गननी तोना तोना गुटु जी न्यू इंग्लिश मॉडल बनेको छि चागु तगिए बना तोना गुटु चागु तगिए बना लम छेज अपि सुसुदु परिवार सुसुदु जिमी बा मा तता अलिनिनी अले इस्तदु परिवार ल इस्तदु छेज आज स्कुलको अनलाइन क्लास जुया चन्ति नि हजुर जुया चन्ति ल आज जी मोनी न खसिरो ल आसुन्जी बोल सुन्जी झोलको नख गोन्डको हनि मानेकला छि सुन्दिबले झोलको वेप्ति दिन ध्याफ लास कटाइन्छ को पूजा सीता पूजा लक्ष्मी पूजा म पूजा अलिकिता पूजा अलि बि दिने छुछु यासु छुया मासु कटाइन्छ को पूजा भले पोयो पूजा याउ सीता पूजा भले खिताई पूजा याउ लक्ष्मी पूजा भले सुठे सायु पूजा याउ अले बनी लक्ष्मी पूजा याउ म पूजा भले थयो मयो पूजा याउ अले किजा पूजा भले थयो किजा पिन्त पूजा याउ म पूजा ब्ले छुया मासु जयाले मिसने हो नि बिसुम त न म पूजा याउ सो एल्दु म उठाइन्छ दक्ले नापा मण्ड थाना मण्ड त पूजा याउ अले लक्ष्मी ज्यो या त म पूजा याक्यौ अले थपी तोछि तोना म पूजा याउ थुकी दक्ले नापा खेलु इता च्याक्यौ तसी बो लल्याउ कोखा कोख्याउ खेत गक्याउ अले भेनेउ टिपी ताम्रा काट पिनी थपले कुछि भेने ए ताम्रा काट पिनी बुदिने कुछि भेने ल अब न अले कोने फुन्न किजा पूजा यही हला अलबोरुंगा न जी स्वाको काउर गाना या मागला स्वाको काउर गा न्याम त तिमी चाहिँ स्वाको खाउ थनु लिपा किजा पूजा कोस फुन ला ताम्रा काट पिनी कोस फुन गमला गुमेशा किजा पूजा कोने फुने यही हला न शिवका वे येगो जीसन सुन्न पाछ का गटिना हाना चुना रे सथे शिगा चुना ल ठुसी नेपाल सम्बत जेगो नेपाल राष्ट्रिय सम्बत नेपाल सम्बत उदित नक्यो शिवलाले 1141 जिन्छ सव पिन्छ ल नगो सम्बत मबजको नगो सम्बत दिली ल ओतिने ठुसी कोरोना जोली जिछु पिने जाजो जिउ मरु हला त्यहाँ वन नमजु होलिया मजु राजी का मजु मटर सला लक्ष्मी पूजा कुन्न मट यार गास पुन्दा जना जुली त्यही हला
먹자꾸나 무대 빈투나 라트게 라 이스라데가 디서디라 아자인 마이뉴 보뉴정 라 कवितावा बाखन कविता बाखन आम सेनाय पाना चोइदिउ होला हजुर ख थाथे चाहिँ छि मा बापिस मस्ते मस्ते पुगित थमय अथवा थप्स मा बापिस अथवा मस्ते सेन छु सृजना याना थाथे निंगे हस ठुन छौ नो सबाजी मस्ते लागिन अनि मु पेन्यना जम्ने सक्छु लागिन छौ नो सबाजी आसे कविता जिमीबा सरोज सन्ता ताम्राकार जिन थो कविता यो शीर्षक बुद्धया मिख्या खोबिया ताल बिली बिली जागु थंगु मिठा गोली स्पेगु जि हिहि लना थर थर खागु थंगु खोस गुली नेनेगु जि जिगु नाम जागु थो देसे जिगु अपमान दुया तो न थौ शान्ति क्षेत्र तागु थो सासे अशान्ति या मिचान तो न थौ वना वला छन्द त्याग्याना तर गोनो तक्क चोनि बोया गुना उकिया सत्ता समानताका जोकी मकुला निरो विरोधा देशया निम्ति न्याना तंगु माही चुनावना चोन सो अथे हेबे आखिरे सो दखुसी मापी इपिला खनी जिहेत कहके सुबे थथे तो आ थौदन बानु चोइदिउ जला दिपालिपा थमी सानो चोइसेको भने थमी सानो चोइसेको बखन्जिमा अलि झिना पक्वा कासरगा जुला आमन चोइदु अथे खेला चिक्चा चिक्चा को चोइदु तिजुला छ छिसन थनु भए छिट्याजो मजा दबी साइन जुजी अलि थर जुला थ पास पिन्द त क्याम्पिङ त चोइउ जनि चिची हागस को चोया थ बिने मुन्डो बना प्र्याक्टिस गर्नु जु बखन जुला चिक्चा को बखन जुला अथि चोया न प्र्याक्टिस पास पिन्द थि अब पनि इलेरहरुले चिन्छ स्कुल टाइम खिरलला मेमेयो यान्सन जुला यहाँ हुन्छ एक्टिभिटी सेक्सन मानि पिन्यु जाखन सेक्सन मानि उकिन हाउ संस्कृति छि नखर्च खबारे चेन्याला स्कुल याउटे चोइछु पनि का आज नि बखन नि कुदुला हजुर थो बाख जिमी बा सर्वज्ञ रत्न सरोज ताम्राकार चोयादिको ख थो बखयो शीर्षक ख शुभ जन्मदिन थौ विवेक यागु पेरो जन्मदिन मिग निसे वया मा अबु बाजा अल्जिपिनी योमरी देखेको जालिमना थौला जन्मदिन हे जुल सुथा निसे हे निसी याना पूजा या जोरजाम या त दकले नापा छेया दे कुटी पूजा त अले छछि कथा त्वाया मूल्य नवग्रह पूजा अले तीत अजिमा छे पूजा या वन सुथा सिया गुदा त्याति ई जुल जन्मदिया सग बिगु जान्या त विवेक सुकुया दिone लाया तबु शक्ति तक मुक्कलाना फेटना तन वया ख ठाउँ चक्क मुटु मुसु मुसुका जौ पाखे सुकुन्दा चलल्ल मिंक चकत गुदु सुकुन्दा या गर्ने देव पूजा त बाजा म सिन न्याफो स्वा पुता पुता याना पूजाना गर्ने देया त छाएको सेना तन अजिम पूजा भजना तौ सँग बित सना तनसा माम खे बाता व थापी जना सँग बित पिया जना बहुमा धाचा जाजो या किपा क्या त कमसे दुया जना तौ सँग बिदुंगा विवेक क्या त पेंग यमरिया दथुई छबु जन्तर डोगु यमरी मा को खेकल अले वस ललाड थुगु इले विवेक या निनिना ठक्क ठेंका होला तकसिन ओहो साइते ठेंका वाला का टाका ह्याकल खे सग या जाजो न्यात काथे चिरगु परिवार जुसा थौ या बुढी तस कहे नै पुताल सन्ध्या काई जुल थौ कने केक तेको छगु विदेशी यागु चलन वगु हेजुल विवेक या निनिना केक छगु जना वगु जुया जना विवेक या त सोफे फेटुका यने केक कया तल केक या दिने पेपु मैनबटी चकातै तल अले निनी मसिन विवेक या त बाबु केक त्या न्य मैनबटी छकनी पुयाना स्या आका तल विवेक मैनबटी छुस्याटेन विवेक या बाजा आसे चाना तंगु मटै तन स्यागुला ताका पन छोखनेना निनी म थाल बाना मसुका थो मट स्याएको ताइगु थने निसे जिपेर फुट ताका केनेगुका ताका नया खनेना विवेक या बाजा बच्चा तह पिकाना आमा केकला नेगु चीज मस्ते त योगु जुलाका तर जिगु धर्म संस्कृति गन मट स्याएको ताइगु चलन दुला नात सग बि भलेन सुकुन्दा स्याना सग बिमाउ खने कर्पिनीको धर्म संस्कृति यो योगु याले जिमिता मागु मखु मनु सिसाला जो जोइ थवना मट चकवनी भाषा
थज्याको सुबज्या म त सानो अल्छी न्याएको छु धर्मयो चलन ख जिमी छे यागो ठाउँ जन्म दिए खुनु आम्थे अल्छी न्याय मखजी आयु धाइगो न्याउ चिजो नदै तो सोफायु तक्क आयु दै उकी आयु फुतकी वो अथे हे सेना क्वाठा ज्यावनी अथे राइटे थमत यागो न आयु फुतकी वो अथे पुना सिनावन छिबिस श्यामा बरु आ हान थपु मन बची चाकिले खनि निसे जिमी छे न्याडो फुट दैगो भापिरे थो खनेना विवेक यामा मा बौपिन सर्न खखरागा सहमति दिल अले हागन थपु मैन बटी चाकल आला न्यापु मैन बटी या दले विवेक टागु के क्या त सकल परिवार नका के आदान प्रदान या त साथे थौ विवेक या बुद्धि लकस तस कहे नै बुझुल धन्यवाद सुबेदुगा यो सुबेदुगा जर्नी या छुछु या न थामी हम पहुंच गला हजुर सिला खुद बटे देगी उनी गठिना सबम गाओ के बुझिस गला छि कुन धन्यवाद पेशा है लेना जर्नी या पगला गुमाला थामेशु जर्नी अंत न लुगला लुग आम बन जमले थाउ जर्नी न लुगना वन दिखा चल लुग कन्या पुस्तकला यसो सुबेदुगा चेन नुड वेट्यौं जुनी सकष्ट नुदय हुँदैन लेसेन मय जुल अठेटो मेमिति बुदिना मच डबु जुले पाका वपि केपि किदाति सकष्ट न भिन्दना नापन पहुँची सकल नेपालको सकष्ट कोरोना टापन मनिमा होला सकुशांचे मम्फेका चुन्देमा सकष्ट एकरा छिगु त्याजो नेको जाके सेना Suba. Sakashita suba. Jazonya na diki sakashita na yoko suba. जी यको सुभा देसान चुना लुचुन तारा तुलाधर जुयाटा वेकन ठौ जित मच दबु ज्याजो नेबदिल अले वेकन मच दबु ज्याजो मार्फत मस्यको छु उठिजा नुव खने वेक अप इन गतिविधि जिता नेगदिल वेक अप इन सकिसिता यको सुभा देससे ज्यार से बचाको दिपा पाख्यौने दिपा रंगा ठुगु आया उडा गतिविधि जना वेको जी ज्याजो उडास ज्याजो छ जबदेखि स्कुटर आयो सापले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाइ भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर गनचित न्यापय समस्याला मडुला नेनिगु क्षमता मोज्या चोंगु खला यदि खसा थौ हे जाँचेन दिस न्यापया लुया लक्षण त न्यापन मो टाइगु न्याप हालिगु न्यापन पिपोइगु नवइगु न्याप सेगु इकुसे सुनिगु न्याप गप लुया वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर झिकेटो निशुल्क परामर्श नीति हरेक बिहीबार निनसिया पेटा इले ग्रान्ड सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 416350 41633700 Grand City Hospital, providing best of care with compassion. नापाङकुसी बजागो डिबा ढुङ्गा हानसका छिकमा लस्को स्याना छना ज्याज ख उडास जि ख छिपिन्जा न्याकामी बिगेन तुलाधर रोक रेडियो उपत्यका चेरा सफरीको मेगाहर्ज तरंग ज्याज उडास ठौं छिपिन यने सचिवो गुइ पेंगु ज्याज रुपे न्योन हिजो मुजुल अवश्य ने ज्याज उडास ढासा र उडा दिगु विभिन्न गतिविधि न्याका चोइचने गुटुगु चले आरासा ठुगुवाया उडा गतिविधि निवेट नउजुल ठौं जिदा ठुगुवाया उडा गतिविधि सुगतरत्न सिन्धुराकार जीवन निवेट दिउगु जास ठुगुवाया उडा गतिविधि हेर्ने बाँकी हुने ज्याजो उडास ज्याजो नेटय टुलाधर ज्याठे जिठी पिन्ट हन नेट टुलाधर समिति पाखे डे देसथे नेट टुलाधर या ज्याजंको ड पुले ढुमको पि ज्याठ जिठी पिन्ट हन वन तसे
ठुसी या ज्याठ जिठ पिण्ट हनेको ज्या कार्तिक 15 गते शनिवार या नि या गुडु हलिमे न्यंक नेना वना चंगु कोभिड-19 महामारी लुय हुनी सकल मनुट आक्रान्त जुया चंगुडु ठौया अवस्था ज्याठ जिठ पिनेको उसे अझ संवेदनशील जुगुली नेटे तुलाधर समिति पाखे वेका ज्याठ जिठिया परिवार पिनेको बचन कया छे हे वना हनेको जिया यागु ख समिति पाखे ललाइगु दसिपौ डामहटी न्याडो टका चिवाड्यो नप्प डाटा पटमधर तुलाधर जुपाखे ललहना दिगो दोसल्ला याटा निर्मलीकरण याना ज्याठ जिठी पिन्ट नेटे तुलाधर समिति ज्यासना पुचय मु छन्जे पूर्ण रत्न तुलाधर व प्रचार छन्जे फाजो प्रबल रत्न तुलाधर निमुजक वना ललहना दिगो दु ठुसी ज्याजंको द पोपी ज्याठ जिठपी नानी हेरा तुलाधर टेंगा कव हेरा लानी तुलाधर वनेमा कव नरेन्द्र मुनि तुलाधर टुन्चे कव व रत्न देवी तुलाधर क्वाच्चो कव ख अठेहे डाटा मेजुपी सुवर्ण लटा संपूर्ण लटा व स्वर्ण लटा तुलाधर पिंस स्वर्गीय प्रेम लटा तुलाधर शिरपा निसोना टगुडु ठुगु शिरपा ठुसी नेट तुलाधर या जपी मध्य डकले ठजी म संतम 90 ड पुले ढुंकु म क्वाच्चो कवया ज्याठी नानी लक्ष्मी नानी तुलाधर जुयाट नगद नेडो टकया लिस्ये नेट तुलाधर समिति पाखे दसिपौ व डाटा पटमधर तुलाधर जु पाखे ललहना दिगु दोसल्ला लल है गुजिया जुगुडु नप समिति पाखे वेक सकल सिगु भी उसे ओटा आयु या कामना न या गुडु न्योने ठेंका वया चंगु सोंटी नख न्योने ठेंका वया चंगुडु सोंटी नख या नप सोंटी या थी विषय वस्तु न चहल पहल जुया चर्चा परिचर्चा या गुजिया न्याका हया चंगुडु सोनु टक याकीगु तिथि जियाहे ठोयाटा सोन्टी रागु खट हैगुन जन धारणा दया चंगुडु सोन्टियाट यम पंच गोवर्धन पूजा तिहार ढकान ना बियाट गुडु सोन्टी बले विशेषण न्यानुटक हनिगु खसा को पूजा छनु व खिचा पूजा छनु याटन सोन्टिया रूपे कया वया चंगुडु ठुगु डे कोरोना भाइरस या महामारी जुया चंगु हुनी सोन्टी नखन प्रभावित जुइगु अवस्था दु सोन्टी नखवले विशेषण लक्ष्मी पूजा म पूजा व किजा पूजा याना हनिगु ख टुगु सोनु टक हनिगु नख ज्याजो या ठगु हे विशेषता दया चंगुडु सोन्टी नख नेवाटे व गैर नेवाटे हनिगु विधि पाना वरा चंगुडु सोन्टी नख या विशेषता याट बालक ठिका हनिगु जिया या मागु स ठोया चंगुडु मोनिबले न्याकिएगु याना वोगु जात्रा सोनिगले छगु जात्रा हे जात्रा जाया चंगु ठ्याख ठन दक्षिया दुने आपाल हे जात्रा पर्वत न्याना वया चंगुडु ठनया जात्रा ठनया सामाजिक जनजीवन नप स्वाना चंगुडु स्थानीय बासी पिन्स ठनया जात्रा याट टढंगु मटो बिया हया चंगुडु जात्रा हे ठनया स्थानीय बासी पिन्ट सक्रिय जुइटन जीव बिया वया चंगुडु नप जीवन यापन निराशामय पाखे टापक्क छेटन टिब बिया चंगुडु नेवाटसे हना वया चंगु मोनी नक जछि ठन थी जात्रा हना मोनी नक या लसटा याट रोचक न याना चंगुडु नप मोनी नक याट मटो बीटन ठोकठ या थी जात्रा ठ्याक या वया चंगु खनिडु जात्रा यामापि द्योट प्रति पूजा याना नेवाट द्यो प्रति भक्तिभाव डुपी खटकान केना वया चंगुडु मोनिबले जात्रा यामापि द्यो पिन्स इलाका या नेवाटसे पूजा यामागु परम्परा दया चंगुडु टुकठ मोनिबले पूजा आजा यागुली उड्याटसे न सक्रियता केना वया चंगुडु ठोगुडेन सक्रियता केना पूजा आजा यागुजिया यागुडु मोनिये छोले जात्रा न्याका वया चोपी द्योपी मरु या अशोक विनायक मरु गने द्यो या जात्रा कौलाठो अष्टमी बहनी दशमी बहनी व एकादशी खुनु हिने
yana waya chungudusa pachale bhairap ya tepo aju jatra kaulato pachimara khunu o khona ya shikali diopyakho kaulato panchami khunu yana waya chungudu kuto he moni ye jole thi thasa paya pitana jatra yagu kaulato dasami khunu asa paya kaulato ekadashi khunu asa bhalu ajima diokho jatra kaulato dwadashi khunu farping ya hari shankara dio jatra kaulato ekadashi khunu chaturdashi khunu chitlang swasanda bhairav jatra kaulato chaturdashi khunu nara hadigaya tokte narayan jatra kojagarta purnima khunu yana waya chungudu napa asaya udata se kumo pyakhaw wa umbaya saktita se daiti pyakhaw no mohoni bale pithanegu yana waya chungu khasa thongkane thugu niguli pyakhaw dina chungu avastado मे हालामी रविन्सन कसाया गायने म्यूजिक भिडियो वरिष्ठ सिने पत्रकार विजय रत्न टुलाधर नेपाल भाषाया म्यूजिक भिडियो जवाना मविसो छगो ज्याजो यडटे कार्तिक 14 गते शुक्रबार सार्वजनिक याना दिगुडु कोंकने चर्चा वया चोम ठुगु म्यूजिक भिडियो या मे हालामी पी रविन्सन कंसाकार व सुमन मानन्दर पिन्सन टस्क हे रोचक ढंग ठुगु म्यूजिक भिडियो ले मे हाला दिगुडु पत्रकारिता टाइलो निसे निचिला दीम ठुगु मे रचनाकार सूरजवीर बज्जाचार्य खा भिडियोले संगीत एवं संगीत संयोजन वरिष्ठ संगीत निर्देशक जुगल डंगोलो यानदीगु खासा मे आर्टो म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स स्टूडियोले रिकॉर्ड यागुखा ठुगु म्यूजिक भिडियोले रूपेन्द्र श्रेष्ठ व आरती देवी लक्ष्मी अडगी मुख्य भूमिका या रूपे अभिनय यागुखा यकुको जि सुबा देशना चुना बुख चोमी व भूमि सुगत रत्न सिन्धुराकार जिवेट वेकन ठौ जित बुख बना ग्वालेन्दिल वेकैट यकुको सुबा देछन छुना लिसे वे चोंगु सुन्ति नख अले नेपाल सम्ब जिन्स व पि छडया सिक्पि सक्सित यकुको जि भिन्डन देछन छुना बुझल कोरोना या महामारी हुनी सुन्ति नख मानक हनादिस छे चुना हनादिस मुहामक प्या मझाट हिना प्यासे आरसे जि बचाको दिपा पाखेउने दिपा ठुंका ठुकु वाया उडा व्यक्तिगत जनावेको जी ज्याजो उडा स ज्याजो स थगु जलसे किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुथ 7 बजे निसे 9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था नदु कंसल्टेंट यूरो सर्जन डाक्टर संजेश भक्त श्रेष्ठ ग्रान्डी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. झुल्की रहेछ बढी रहेछ छर्दै मिठो मुस्कानै फैलिरहेछ सम्बन्ध यो बनेर डो विश्वासको नाता मनको अटुट छ निभाउँछु साथसँगै यात्रा हाम्रो यो छ कठिन गर्छु पार्यो साथसँगै उडिरहेछ बढिरहेछ फिजाइ पङ्ख सम्बन्धको सम्बन्ध 50 वर्षको होन्डा रेडियो उपत्यका निका खुसी बजाको डिपार्टमेन्टका हाना चकचक मलासको सेना चुना ज्याजो खत उडास जिख छिक जन्यागामी विज्ञान क्लासरुम ठोक रेडियो उपत्यका चैनल सफरिको मेगा हरजा तरंग ज्याजो उडास ठौ जिस सचिव गुइ पेंगु ज्याजो रुपे छिक यने यबै चुना बुझल उडास ज्याजो जिया लिपांगो बेठन नुडु लिपांगो बुढा छ त हरेक वासा छम उडा व्यक्तित्व बना ठगु ज्याजो स यबै चुना गो ठगु दौरान ठौ न छम बिस्का कठा उडा व्यक्तित्व यबै नुडुल उडा त थाहा छ त लगाए रुपे न्याउन जोबी व्यापारी वर्ग टका एको मुसुबी
खसा न थौ जिस सांगीतिक क्षेत्र ठट पानवचना दिम सम उडा व्यक्ति निवेट न जुल वेकै बारे खला मास वेक सम सितार बाडक तबला बाडक न ख वेक नेपाल नाजाम उडा समुदाय ने नाजाम उडा व्यक्तित्व लिसे उडा समाज सिक्के चोन्याम व्यक्तित्व वरिष्ठ स्टार बाडक ताराबीर सिंह तुलाधरिया काय भाजु सत्येन्द्र तुलाधर ना पति खला बला देखि जुल अवश्य न ताराबीर सिंह तुलाधरिया जिस नाकावले वेक चोन्याम सितार बाडक का जिस नाकाइ छिन उगुइले वेक या काय भाजन उ कठए सांगीतिक क्षेत्र ठट पानवचना दिम व्यक्तित्व कठन याउडु वेकन नेपाल नेजको मको हलिङका हे ठट प्रस्तुत यात सफल जुया दिम व्यक्तित्व सत्येन्द्र प्रार्थना पन छथौ वेकय अनुभव वेकन सांगीतिक क्षेत्र याना दिगो अनुभव सितार क्षेत्र वेकन याना चौ ज्याख अले वेकन ठट गुगठ सांगीतिक क्षेत्र पन चौडु अले वेकन संगीत त गुगठ सोचौडु त सितारिया अवस्था छुडु त फुक खयटा केन्द्रित ज्या वेकना पछि खलवला ब्याकौडु जास ठौ जिस ताराबीर सिंह तुलाधरिया काय भाजु वरिष्ठ स्टार बाडक या ठौ जिस वरिष्ठ स्टार बाडक तार ठौ जिस वरिष्ठ स्टार बाडक उडा समाज गर्व याजुम व्यक्तित्व ताराबीर सिंह तुलाधरिया काय भाजु नाप सत्येन्द्र तुलाधर वेकन उलिहे चोन्याम व्यक्तित्व वेकन उलिहे ठैट पक्टे नादिम व्यक्तित्व वेगैट न जी वरिष्ठ स्टार बाडक था वेकना पछि खलवला ब्याकिन जुल थौए ज्याजो उडा ज्याजो छ Dakla pancha loskustu tugu udasa jadi. Subai. Tho udasa jajo ya sachiwo wi pengu bo thena chung tugu ile uda samaje dunia chugu legendary rupa naka masa ताराबीर सिंह तुलाधर वेका नाजाम टाइ निसे ठैट संगीते पानवचना दिम व्यक्तित्व ढासा उडासा ज्याजो निनासना दिपि फुक्स्या मुस्यु तर ठौ जी ताराबीर सिंह या सुपुत्र दाइन उकठए संगीत क्षेत्र लगै जचना दिम व्यक्तित्व नाप खलाक दु त उडासा समस्त उडा समाज निजिन गौरव विषय जुल ठुक ठय संगीते न जिउडा त पुक्त दुडाइ उडि छगु दसु सिकपिन्ट सेले जी निबुसंगु ठौ खलामला जिथे जो अवश्य न मी भाजु मेजु पिन्ट न उको ठाउँ जिरहेको आशा पलसन जी कायराइ हजुर दगला पाला तो कोरोना यु कहरे दुने न ठण्डक जाया हमला जिमि बना स्वीकार न छ जाइदिला हना छ यको कुसबाद ए छिटन सुवाद जी हेर्न थे वायुपति खय छ सूर्य हमला हजुर जी चाहिँ उडास ज्याजो ले ल सुइपेंगु सुइन्यागु भो ठ्याक लोला मन ठाउँ छ उडास ज्याजो या गुइ पेंगु ज्याजो न्याका चनको ढुकुले सुइपेंगु सुइ खुगु जिफु उगु ज्याजो स चाहिँ बाना पन जी वेकै सांगीतिक क्षेत्रले वेकने याना जंगु विभिन्न खया बारे जी खलामला ब्याको गुडु हमला वायुपति सांगीतिक गेखा उसखने खन वायु केसे चाहिँ नि खास चन्केरा छ उडा जातिउला खास चाहिँ नि लगभग दकुइसाय लजगायो व्यवसाय ख अवश्य मला अले ठो बाहेक चाहिँ नि जी थयो मचाल सयो परिवेश अनुभव यानो छु रासा जी हुर्के जुन अस्ने ख सेन्टर है ए जा जिता चाहिँ वो माहौल लुम असम टया काम छ हजुर हजुर अले असम टले चोपी मुनि त्यो मानसिकता छु जिले छा अनु हुर्के जुले ओ जिकेन दु इलो चाहिँ नि आजि अपो ट्राभल या खन योको मुनु उतना ब फरक पर्सनालिटी न ब थो ज्याखया खमले थो छौ तरो अनुभव चाहिँ जुल कि जी अस्ने चोपी उरा मस्त गुकिसमा हुर्के जी खर्ने उके चाहिँ छु बच्चा हिउपा चाहिँ वे माउ जरुर दु मस्ते लागि त थौने इन्टरनेशनल मार्केट तेची वनि माउ अवस्था दुनी सा समयला थौने योको फरक जिंगला अले ए वे हिसाबमा चाहिँ वायुपटी खे चाहिँ गेजुल्लासा वहे माउले हुर्के छु म पहिलो पटक चाहिँ नि छौ संगीत क्षेत्र वन्त बान तस्क संघर्ष या माउरु साथै त चाहिँ नि छौ कत संगीत यो चाहिँ नि लिबा थो लजगाएना चाहिँ ठाउँ उ चीज मोरो त्यो हिसाब न दु उइले उ जमाना मला एन बायो थयो इन्ट्रेस्ट वो थयो क्यापेबिलिटी थयके दुनल चाहिँ दु गुण चाहिँ नि कारण हैन बा चाहिँ थो क्षेत्र लाटा अले बान चाहिँ नि छि बायो ना मात्र न क्याबले चाहिँ नि छौ गर्व मतलब इज्जत थो सम्मान समाज जी उरा समाजु लागि जगमकी जब वायु नाका छौ इंटरनेशनल लेवल सम्म नाजाम कलाकार
उन क्लासिकल क्षेत्र सितारे थाले नेपालमा भएले वायु ना दक्ले न्याउनेलाई त छोटा जोइले द छु बुलेन जु मने खटके जुगु जिउडा जाति जिसा याना जु ज्या खलान जुनले नक्टिने छिना दाइदिला बान उल्मुसी समाज चाहिँ योगदान दिन्छौ अन्तर्राष्ट्रिय खेले न संगीत थिए थट पाना चोङ दुसान गुली मनु चाहिँ गुली ठावेमा गुली हाइलाइट वेमा गुली चाहिँ छो न्यामा ओ पटी चाहिँ कमजु खलरका जी अनुभूति आशा दाइ ठुक गठिजी 100% सही खखा गन्ठालको चुके जु सायद जिके चाहिँ नि जी गुकिसमा हुर्के जुल मलाई अलि जु आयुपति गु संगत ख उकेना चाहिँ नि जु भति चाहिँ सोचाइ जी नेवा अथवा उरा हिसाबमा चाहिँ नि छु बच्चा अपय फरक थे जिनता मलाई वो हिसाबमा चाहिँ नि छिटो वायुपट्टि हिसाबमा अथवा वायुको म के मेमेपि साङ्गीतिक क्षेत्र कलाकार त्यो न छौ गु किसिम सम्मान देमा हो अपर्च्युनिटी अझ देमा हो वो मरु युपट्टि खे चाहिँ नि जी छक जर्मनीपट्टि एकदम ट्रेनपट्टि है पोस्टिङपट्टि एकदम हाई लेभलपट्टि पास सम्म वना पो खजबले वना नेपालले चाहिमपट्टि ख यहाँले अहिले खजबले ल छिपि नेपाल मित नेवाज गमको विभिन्न जात जाति में नभएको खलाबले न छौ अर्थोडक्स टाइप छन् दोखिसकेदु जस्तै कि थयु जाति सम्बन्धितको विचार मे पनि चल्छ नि बच्चा गेरास कोटिले अथवा हेलाया अथवा इम त मान्यता म बिउ अयो दक्विसकेदु त्यसले संकुचित भावना यो कोएदो अहिले वय कारण न थौ यो अवस्था चाहिँ नि ची नेपाली त गेरा छ नेवा त म के नेपाल त्यो हिसाबमा यहाँले चाहिँ नि युरोप अमेरिका अथवा हरेक देश चाहिँ थथयो विभिन्न कम्युनिटी देखा चुन्छौँ तर उके अपना जी छोखना छ नेवा त नेवाजको पूजा बर्मु पूजा जला अहिले जस्तै कि मे इभन चाहिँ नि जाति रूपमा चाहिँ नि जित थो जातिमा धायो जित थो धर्ममा धायो वो पूजा प्लस अहिले थोठा जी विराटनगर ओइमा जी काठमाडौँमा ओइमा जी पोखरा ओइमा थथै पूजाज गते ठे कारण खला जी गुन्य छ त यो बाब दिजे टाइम मफु कारण ठे कारण ख जी धार्नोपटी चीज न जो अनुभव थय ख अहिले थो कारण गेजल लासा इन्टरनेशनल लेभलले चाहिँ नेपाल त नेपालमी त थिएन होला थयो पुचाउन सचिवले छौ जाति चाहिँ नि छु कार्यक्रम सत्ले थै जातिम सत्यो म थोसोइ मख कि इन्टरनेशनल लेभलपट्टि कलाकार मेउ जातिम न नेपालले दुर्यो गु इन्टरनेशनल लेभल पे आर्टिस्ट त दु वो चाहिँ इन्टरनेशनल लेभलले प्रेजेन्टेबल मोन्ट चाहिँ नेपालले दु तर इन्सा अन स्वयं थोसा एक दैन चाहिँ परिपाटी खजुल म परिपाटी ख जी नेवाती उचको भावना मुके समग्र देशले ठय भावना तर ठोचो चाहिँ सुटजक टेट गुली सम्मान यामा उ संगीतकार टेट गुली सम्मान यामा उ सम्मान मोरो पटके मोरो थयो जाति वो थयो मुनु खसा दत नतर्स चाहिँ नि वो छौ गुल लेभलपट्टि जस्तै इभन जी संगीत खेलेको मेयो खेलेन मेरो वैज्ञानिक खेलेन दु खेलाडी खेलेन उके चाहिँ नि जी नेपाली टेट यो कथाको नभए अवस्था आयो अवस्था ठेदु तर आठौँने संगीत एकदम माहौल हुने विभिन्न कठाय आ टेक्नोलोजी वेहरु गर्छ खेना संगीत ल अझ ठाउँ न जाउँ मलाई अवस्था के छ हैन तुलना याले भाइ पनि अवस्था डायो आ डायोपति तुलना याले चाहिँ संगीत क्षेत्र अवस्था चाहिँ के छ अब न्यू जेनेरेसन हो आ थयो जेनेरेसन चाहिँ नि तरो युपा होइन छादा बापिनी जेनेरेसन सुनो चीज सेनी माछा सेके माछा गुरु थाहा हुने पालो जस्तै मिडिया तदिउ मरो किताब त दैमा खोज्यो दपटी मखला अहिले नेनिउ न थयके छे साधन दैमको वो जिबले गुरु सेन खाना न सेन खनी मखत वो हिसाबमा बायो जेनेरेसन चाहिँ संगीत सेन तस्कै थाको अहिले वो समय पनि गुरु त चाहिँ बच्चा गेरासा अपुकी सेनी बी चाहिँ मखो थोय कारण हैन चाहिँ थय परिवार अथवा थया नाता कुटुम्ब अहिले रोयल फ्यामिली मेम्बर त जला सुना अप त्यो भन्न बिइन त मलाई अयो किसिम यो माहौल वातावरण दुपिन्छ न के सेनी खनी जुल अप मेबिसन चाहिँ नि सेनी थाको ठौकुने एमको ठौकुने चाहिँ इन्टरनेशनल लेभलले चाहिँ हरेक किसिम म्युजिक चाहिँ मिडिया स्वेदु मखला गुगल न्याउन स्वेदु वो कारण छु ल गुरु मसा सा जी थामसा लान का वो हिसाबमा चाहिँ अलि नुपी आयो जेनेरेसन पि गु म्युजिक लगेज चम्पी स्याउ पि वो लगेज चम्पी के जी छुखना छ वो कारण चाहिँ यो को युपा हो यो को इमसा उन्नति या खौ प्रसिद्ध प्रसंग हिले रक्तिन बायो खना बाय न गु गेना या त बायोपति ख जिसा उडास मार्फत नेबेन ठौपटी त रिभ्यु जको ख आ छिका छिबाके वे छिन दा छ खला डोरन छु लाइले छिने संगीत सर्जक पिण्ड चाहिँ सम्मान मरो राइदिल
तर छिन हान वे पुखुले चाहिँ गाउँला थोड़ी चाहिँ नि जिउ अनुभव गजुदा छ जी हरेक मनुतेके छौ थाइवे किसिमको व्यक्तित्व थाइवे छौ नेचर दै छ नि वो लजगान था वही म वही आदि स्वयं चाहिँ नि मेउ लजगागु लजगान चाहिँ नि नियमित रूपे आए दै छु नि त्यो हिसाब दै वो चाहिँ छौ रिक्स बेवरे या म फुपी चाहिँ नि थाइ कम्प्रोमाइज है लाइफ है तर इबी गबले खुसी जिमको सादा सा इन्ट्रेस्ट मोर छ बजाइन छ माउडु मलाई तर झिसा चाहिँ वो जको म फेस चाहिँ लाइफ द कुन चीज च्यालेन्ज त फेस छैन जी थया फु जी थया अहिले गु चीज याना चाहिँ नि जिउ जिन्दगीले चाहिँ नि जी सुखी नसा खुसी नसा म्याक नि द नि पैसा नि बोलज गान तास वो या छ झिसा जीवने जी हामीले सुखी न जी खानी सुखी न जी खुसी न जी जुल आर्थिक रूपमा सम्पन्न जिन हात दैन छिन वे जिन हात वे संगीत हन क्वालो पुखली क्वावे ढंगा चाहिँ वो दु आर्ट चाहिँ अवस्था दु छिचे सर्भाइभ जचन दु संगीत क्षेत्र छिला सितार जुल तबला बाटक जुल एके ज्याना चाहिँ छि सर्भाइभ जचन ठौं छि परिवार त लइ माउ छि जपिन लइ माउ छि ह्याकी फु अवस्था दु गबले मलाई अवश्य थाको छादा थो आर्ट विषय दिवे एकदमै च्यालेन्जिङ हामीले समय मेउपटी लजगा थे महिना बोला तलब बोला त किस्मो जिमको दिन गन्टी सिरल महिना तलब थाको भइ मैले वय कारण चाहिँ थियो लजगा यपि चाहिँ नि गेरा छ इमी लाइफ चाहिँ छु निपु मतलब फरक किसिमको अनुभव त दैम खोजला इमी मोनोटोनस लाइफ दिस ल अपैना मला आज युठो संगीत खेले चाहिँ नि गेरिदा छ प्रोजेक्ट दैछ नि प्रोजेक्ट जिवले चाहिँ नि आज सम्पर्क दिने उपति कमाइन जी छकुङ हैन मखला वो हिसाबमा चाहिँ नि झिसा गुलिसा चाहिँ नि एक टुके चाहिँ नि म आधारै मरु जिता देशे दियो हिसाबमा चाहिँ नि छौ थो 50% सही खस 50% गलत तर आज व्यावसायिक रूपले चाहिँ यहाँ होला यहाँ व्यावसायिक रूपले चाहिँ नि एकदमै हाई लेभलले थेन म संगीतकार हो न थन जिता गु विभिन्न स्कुल त कलेज त ल मखला अहिले लेभलले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम दुल नापसे चाहिँ बडे जुदु अवश्य अहिले वो प्लस चाहिँ थंकुने पि मावे चाहिँ नि छौ मिडिया हैन वो थंकुने समय अनुसार चाहिँ ए थै मस्ते न छुके इन्ट्रेस्ट दु त्यो किसिम चाहिँ नि सोचे या चाहिँ नि बच्चा इम्युन मानसिकता परिवर्तन जु खण्डोले ल ठोटाइ छैन उइले चाहिँ गेरासा ताल मरेको मैला न्याउ संगीत जुसा अहिले बानो चाहिँ स्टार वादक छ मखो बानो एकदम बानो तबला वादक न ख सायद अवश्य म प्रोफेसनली स्टारको वे जुले खनी मखो तर हजुर हजुर छ वो पार्ट मरेकोला छ म सफल म म्युजिशियन ju ye phai mako मलाई अथे वे जि मचबले न चाहिँ जिन तबला स्टार नाप्ना पा थाना वे ख अहिले तर जु भाग्यो खथो कि बाइ था योको तबला वादक पि इलेबेले चाहिँ नि जी चाहिँ नि फरक तबला वादक न प जी सेनि मौका न त अहिले जी थय गुरु अलग रेगुलर सेनो पिनो गुरु त सुख हो छम छि प्राय ख मखने छ म सेट काजी तला वे क मरे योको उमेर दे मुख जी सेनो भले है जी सेन खन रेगुलर छौ अहिले वो बाहेक चाहिँ जी विभिन्न मेपि तबला वादक न प इलेबेले सेनि खौ बाहेक जु मेम छम महत्त्वपूर्ण म तबला म गुरु देम ख सर गेट वैगनर जर्मन अन चाहिँ नि इन्डिया चाहिँ नि तबला वादन चाहिँ नि पीएचडी हैन दिउ म अहिले साइड त याद दुजी खपैपट्टि वो संगीत सम्बन्धी स्क्रिप्ट ट्रेउ चाहिँ विभिन्न नेवा बाजा सम्बन्धी वो रिसर्च हैन वो फुक्क हान ट्रेउ प्रेजेन्टेसन या फुक्क याना जुमपट्टि चाहिँ नि वेकै गुरु खा जिमे गेट वैगनर ठोले सितारो तबला थाना चुनौले इले चाहिँ छिटा यो बादिन दे छक थले यो बाजा छक जिदा थो न्युली बाजा उलिहे यो कारण छदा छ मजाल चाहिँ जिथो न्युली बाजा नाप्ना पमेन मिदा जन होजला तले ठिकै लिज अरेला त जी सायद जिथौ प्रोफेसनली सितार बादको गा मसी ख मगला तबला बादको गा मसी मग सायद जी तबला परफॉर्मेंस याउ खुमुको खास मला त जी सेने ओ मालिबले याउ ख ओ हिसाबमा त अपना सायद सितार बादको ताई तर जी चाहिँ नि खास नि त ठौने जी ओ सितारपट्टि क्रेज जु ठौने चाहिँ नो जन से मोडर्न म्युजिक वे ढंगको डुमला इके चाहिँ सितार चाहिँ मे हालिले कन्सर्ट जुल एनी परफॉर्मेंस याओ सितारपट्टि अवस्था डुमरु गुली क्रेज गुली दु नबसेला नेपालले न बडे जु जी खाना यद्यपि जी नेपालले कन्सर्ट भाग गयो अयो जी महिनो
एकको वर्ष देखेको साथै सितार ढाँसेर पछि क्लासिक हजुर, सङ्गीत म जुनि ओ एको मन्दिर ज्ञान न देमाल वन्यन त मलाई इखेन आरो अब्रो छुछु दे फुजिन ग्याटल म तर सितार ढाँसे क्लासिक ख जुनि टु नो जेनेरेसन टु चाहिँ एसबिएफ अवस्था डु मन गे छौ ख चाहिँ नि दक्ले मध्ये मुख्य ठिक माउ चाहिँ संगीत त्यो चाहिँ नि चाहे क्लासिकल जिमा चाहे छु थय एटिंगल ग्रुप यो थय जिमा मखला चाहे आधुनिक गादामा चाहे न्यावे बाजा धामा चाहे न्यावे देशी मुदामा थुइते चाहिँ नि जिसा इन्टरनेशनल लेभलले चाहिँ नि छौ इन्टरनेशनल ल्याङ्ग्वेज रुपे काउ ख थुइते जि ठुकी मोटो ढाउमा कि थुइते जि फिल यानो दुकी मरो मला ए ज्या ठो ठाकु अपु थयो दिउ जिसा उनी मयो थनपटी चा मन त चुके जि ह मला तर थंगने न्यू जेनेरेसन त चाहिँ नि विभिन्न किसिमको संगीत नियन नंगा चाहिँ नि कन्फ्युजन चाहिँ इपि बच्चा हटे जु खण्डु न्यू जेनेरेसन त लाइब्रेरी खते ख मलाई त एक्ज्याक्टली मला अहिले थोय कारण चाहिँ नि जिसा चाहिँ नि संगीत नियन त चा ज्ञान देमा अवश्य वो स्कुल लेभल on चाहिँ दस बाला मे देसे थे छिथा तिनी वो वातावरण मरु अथो थंगने संगीत छिनि गा स्कुलले विभिन्न कथा संगीत छिनिले चाहिँ टु सितार छिनु स्कुल त आइपि छिना स्कुल एसोसिएसन जुन्यु प्रोफेसनल छिने गेना हुन्याउ जुन्डु थुनि तक नेसैली सके बेस हमकने छु स्कुलले चाहिँ नि सितार नसेन्यु चले जुइ मुदु तर अपो स्कुलले चाहिँ मरु कारण चाहिँ थो छौ सितार बाजा ठिके जिउ अहिले थुइटे बच्चा मे बाजा चाहिँ याक्न सेना काफै मुको अहिले स्कुल त सेना बच्चा गेरा सा इमसा थो कमर्शियल हिसाबमा सेनी कमर्शियल अपन सोचे बिले गथा याक्न यो आउटपुट वसा वो प्रेजेन्ट दिए जुल याक्न आउटपुट वइ म खोला इम त खेट वइ म खोथे जी वो हिसाबमा थो सितार बाजा पता ठाकु बाजा त बच्चा फोकस मै आउ चाहिँ दु मला तर गुंगु स्कुलले चाहिँ थो तै त नउ दु ठो ठिक भविष्य छुटु दाइ ठो लोपुन्मुख बाजा ख अथवा ठो चाहिँ नेपाल सांगीतिक क्षेत्र अथवा हलिङक या सांगीतिक क्षेत्र ठिक अवस्था छुटु जिस लोपुन्मुख बाजा ढुगा थाउ चाहिँ छौ किसिम सही जिमको जिस नेपाली अवस्था दु आनन्द मको जिला ठोम खाना सायद जिस नेपाली ठोकम खन चाहिँ तर जी इन्डिया हुँछ इन्डिया अझ यो कोडनी इन्डिया न चाहिँ नि गेरा छ स्कुल कलेज त यो क्वेशन यो डोले अनि थाइपिङ यो कोडो ओके लोपुन्मुखला जेम अझ इन्डिया छेन चाहिँ नि तस्क फेम कमेला ठौकने हिसाबमा छ विकसित राष्ट्र युरोप अमेरिका ख छाठो बाजेर गुली येको हिमछ अनचपिस गुली सेना काइ छौं गुली इमछ कार्यक्रमको लागि अर्गनाइज ठुकियो लागि ओके चाहिँ थुइट लोपुन्मुख दाम भयो तर जिस चाहिँ नि वर्ल्ड लेभलले प्रेजेन्टेबल जी थ जुइ मला थ सक्षम जुइ मला जी के वो क्यापेबिलिटी दुकी मरो जी वो लेभलले थिंक त जिस गुली मेहनत यामा वो दखले तरुन चीज ख अन्तर्राष्ट्रिय रूपे वनि बले इन्डिया छम कलाकार वइ इन्डियामा कलाकार दाइ ट्रेनिङ बालाउ खले गुरु बालाउ जोले वो डेडिकेसन दोले परफर्मेन्स यो को बालै अहिले पाकिस्तान वइ पाकिस्तान न अठै पर्फर्मेन्स माले बङ्गलादेश भाइ नेपालमा उनले पछ कमजोरी जो कारण छ रासा वो अनुसार त ट्रेनिङ मरो वो मेहनत मरो नि जिसन वे किसिम ट्रेनिङ वो मेहनत या फत्ता धासा जीवो लेभलले अवश्य थ्याङ्क यू तर मेपसँग सोइबले चाहिँ जी गु कम्प्लेक्स खानी सोय साथके इन्डियामा बङ्गलादेशमा पाकिस्तानमा नेपालमा कताको छुट्या फाइमु जिस युरोपियन त थे सोय अमेरिकन खाल थिए नि देखले पहिला तर इमसँग चाहियो कि दको उले बाला हाला थियो सम कमजोर खानी के एठो थनिमपट्टि त्यो किसिम सोचे इमा खने तर ठो नेपालले चाहिँ त्यो क्रिएट चाहिँ भन्छ कम चाहिँ जुड कमला आयोले ठो चाहिँ ख सत्य पिने जस्तो क्वान्टिटी हिसाबमा चाहिँ नि मलाई नम्बर हिसाबमा नापसे बच्चा कमजोर खण्डु फोकस याना ओपी यानी कि क्वालिटी हिसाबमा ओपी चाहिँ नि थुके नापसे यो कुटु आलिपाङ चरनेर ठुवा कोर्ना नाला ठुलो झन् भटिजा ठुटो न ठो क्षेत्र मलाई सितार क्षेत्र ठ्याप्पै आउट के अवस्थित छ कोर्ना नाला त कोही बन्द छाडा छ जो स्वयं थयो न पिने कार्यक्रम फुकाउ रद्द जल थनी क्लास फुकाउ बन्द जल थाले चाहिँ दक्वे स्टे इम्प्याक्ट नजै थोइ जस अझ मन लिसा मन सुसु गनगन सुसु परफर्मेन्सहरु गेगान्सहरु राइबदियो ए जु योपटी सुम वर्ष य जस्तै कि जी नापासका सुर सुदा नापना आबद्ध जु ख जी करी 6-7 वर्ष 2007 अनसन 12 तक याना अबले तक जु नेपालले न छु बच्चा परफर्मेन्स दु तर जी वो ग्रुप टोटे ढुंगा 2013 अनसन चाहिँ नि जी थयु छौ अलग किसिमको सोच हैन जी नेपाली फोकस मैंने फुक विदेशी फोकस हैन वो सुर सुटर हैन नाचले जो ब्यान्ड का पुखिया मसिउ कोरा जो कारण छ अस्कन तौरम प्रब्लम था हामी जो जी नेपाली कन्टेस्ट है दुखस के वो मानसिक दय दो मगला तर जब छौ जो लाइफ प्रिन्सिपल गन थयो इज्जत दैमखु गन थयो विश्वास दैमखु अन जीवन नमखु ले जिता सुना इज्जत दैमखु सुना विश्वास दैमखु उना प जिज्या सुचारु हना या खन जिमको छ वो माहौले छि गब्ले सक्सेस जिम र अलग छ बाँदै
ठोकुने चाहिँ ठो सितार थायो परफर्मेन्स याउ दाइ ज्याचों दु मुरुगे ज्याचों दु गनगन छुछु दाइ ठोकुने दाइ अवस्था चाहिँ छुछु जो कार्यक्रम हो खास चाहिँ युरोप बेस का जी हरेक वर्ष युरोप कार्यक्रम लागि हुनुहुन्छ नि हजुर जी ओके युरोप में कार्यक्रम चाहिँ म के जी अन मास्टर क्लास का हो अन सितार सिने पिन दु इमु जी सेना पिन याले जी नाचा दाइठेला ठ्याक्कै पाटला लजगा चाहिँ बालमै डुगा लजगा जी जी छिटा नाचा दाइने 50% सही ख 50% गलत ख दाइने 50% गलत गु ख वजको थने चाहिँ यहाँ छ न 50% सही गु दुख वो चीज बारे मैले ध्यानै म तर जी गु रहा 50% सही गु ख वो लेभलै थिएन त थामेसा गुली मेदा त्यहाँमा वो थने बिसा याफुकी मफु उले त्याग याफुकी मफु उले धैर्यता थामेसा त यहाँ वो एकदम कठिन परिस्थिति छ सामने याफुकी मफु ठोकुने उडा त्यो डट्ठी चाहिँ सितार ढासा र तारबी डाइबी ना वे छिउ न वे जुल मेपी उडा त्यसमा चाहिँ ठो विशेष न उडा छ ज्याजो जुनि उडा त्यसमा चाहिँ ठो बाजन सिनिगु ढका छिराय वोपी र छिपिन्दा वोपी छिपिन्दा उडा सिनिगु र उडा समाज मार्फत ठोको ठ बाजन सिनिगु माहौल छि गुने न बिचाएन ठेउको थोबारे चाहिँ जी आटक बिचामा नि मलाई तर थै कम्युनिटी त जी जी सुप चीज सेना ठके रहि चीज जरुर थै कम्युनिटीले चाहिँ यति जी थो सिया इच्छा दु अथवा चाहिँ नि कम से कम लिपा प्रोफेसनल जिए म जी वो मे खन्थे नि म चाहिँ न चाहिँ संगीत छौ बालक ट्रेनिङ ब्याटेरका बिचाइन चाहिँ अभिभावक दै नि मा अफिस चाहिँ नि थै मस्ते त यो सोचिया छ वो चाहिँ छौ सही सुरुवात न ख यदि अयोपटी जुसा चाहिँ नि जिता चाहिँ नि ठके इन्ट्रेस्टेड दु सकला जना मी भाजु मेजु पिन छौ जक नापिया ठौकुने जिसा थ मस्ते त सुसेन्यु गुको ठ उत छेउ ढाइको इलेन उडा समाज दुने न जिसा थ मस्ते त सितार थाना मस्ते त नौ सितारे पोक्ट याको टारबिर सिंह थ्यापी मन्त्र डाइबी थ्यापी मन्त्र अझ वेकअप छि मस्ते देखियो खसा जिसा यदि छिकपिन त न उको ठ ठ मस्ते त सितार सिंह मन दुख छ थौ वेकन जित उडास ज्याजो मार्फत बचन बेटी रु वेकन ग्वालिया राउरु थो विषयले चाहिँ नि अपोसिया सितार धासा के पच्चा मन त हस्के जी थो थाकु विषयहरु गामला हस्के जी मा जरुरत मोर अलि जिसा सुनान सेने इशा याद कि जिके गुल्न स्याउ पिन्दै जी अपोसिया जी रिजेक्ट याना कारण उयो सेन्युपटी यो छु यो थयुपटी छु सोचे मरु ल लैले वेयो अथवा जब वो फोकस दिमको उते सेना छु अर्थ दैमको मखला ए जा चाहिँ सेन यो वो सेना काइमे सिके उयोपटी क्यापेबिलिटी छु उयो नेचर छु को वो फुक चिज सिकमा थो मेउ विषय थे मको छा आसेन लिपा चाहिँ उके वो नेचर उयो त थो प्रोफेसनल चाहिँ मोबिल्ला रासा उयो वो सिटी समय इन्भेस्टमेन्ट फोकस सिटी हुन्छ नि छौ नेचर दिलोमा गायमो गायपी नेचर नले ठु सेना सेना काफे शान्त स्वभाव पिमन्द अथवा भते चञ्चल जुबी मन्दिर सेना काय म उ ख डाइभि फोकस चाहिँ प्र्याक्टिकली चाहिँ ताउ खस चाहिँ जी अपो खपी मन तब अपो निनोपी कलाकार त रिजेक्ट टाइप हजुर हजुर इन्टरनेशनल लेभल न जी निनोपी कलाकार तेउरी बायोग्राफी बनि भले म चाहिँ बोले अयपी कलाकार त योकै बदमाश छ चाहे वो कम समयले बदमाशी जुबले यो कुछ अनुभव याङे अलि वो याकन मेच्योर न जी अलि उके छौ डिसिप्लिन याकन मेन्टेन न जी अलि इमके चाहिँ छौ फोकस जिउ खुबी दै नि अलि वो कारण नै पनि वो आर्ट विषयले चाहिँ नि सफल जी दै अलि म सबले भति ज्ञानी भए ताइ खजक ज्ञानी भए इपि चाहिँ नि इमके आर्ट भज कम जी तर्क जी गानो ए जहाँ चाहिँ नि म सबले पचा हारामै ठीक छु मखला अलि ए जहाँ चाहिँ छिसिको ज्ञानी विषयको सेनमा थियो चीज म हो न्यामै छैन गाफ इच्छा शक्ति देमा इच्छा शक्ति देमा अलि नेचर दिउ चाहिँ नि छिमा वो गुरुसँग सिसा चाहिँ न्याबले अट्याचमेन्ट डोले उते न्याबले अब्जर्भ यामा छम चाहिँ कि यो नेचर छोडेको म छुयान छु नि छुके वो खुसी जो म छुएबले बाला वो चीज चाहिँ नि मेपसँग काचको सिमको न्याबले नापोन्टु पनि टिचर हो माउ चको ह ए जहाँ वो नच खजेछ अब्जर्भ यामा खाली लहलैले चाहिँ हुने पाइयो हजुर हजुर अवश्य न यो कुहे खलाको मन दुसान इल भामोला ठगुको संकेत जिता प्राविधिक पासा ठगुइले ब्याचुङगु हुने चाहिँ अच्छा अच्छा अथवा छगु सितार ओटबला बायक तबला न सम्बन्धी जिनियनले मंगु उठौ उडास मार्फत ढाय मन्डु चाहिँ खण्डसन ढाय छिटो गु नक्तिनी चाहिँ उडा समाजको लागि थो संगीत सिनी इच्छा दुपी यो बारे गु पोइन्ट आउट ल जी थोबारे चाहिँ नपा गबले सोचे मेनो खा सा थयो स्केड्युल अलग जोली वो सोच अलग जोली हजुर छाना जी थयो सोजातिउ बारे चिज अवश्य बिचाला यामा न्यामेसा बिचा याउदै दक्कु संसार न्यामेसा न पार्शियलिटी यामा यो अवश्य ख मला ची निष्पक्ष चाहिँ वने मा ख तर ची उडा समाज चोपी सुनाना थयो मस्ते त
अथवा थो मस्तेसन के सेने रुमको उमेर वो पिसना सेन्जु विभिन्न लजगा याङ पिसना सेन्जु थ इच्छा दसा अले जिस ठुली चाहिँ नि बिजायामा कि छुकी लागि सेना का हो अले गेना सेन मालिका वो प्लानिङ एना सेनमा जिस यो को 8 वर्ष 10 वर्ष सेनमा थियो चाहिँ नमको थ रिक्वायरमेन्ट छु वो अनुसार फोकस एना न जिस सेना का जुले यदि सित इच्छा दसा जि र सपोर्ट आया दिस जी चाहिँ नि फु ग्वाली चाहिँ नि या जी गाइडेन्स बी एको सुबा देसन तना ठु सुबा नाप्ना पे छगु न्यासा जी लिपांगु इले ते छना उडा समाज बुधबार पटिक ठु उडा स ज्याजो गु रेडियो ज्याजो न्याका चंगु समस्त उडा टिति नेबेगु काया ठु ज्याजो छित करेटाल थो विभिन्न विशेषज्ञ पि जल वेक अप इन द छपनि ठु उडा सले चाहिँ हया गु वेक अप इन अनुभव त जी उडा समाज सेर हन्दिल ठुके उडा समाज ते त यको ज्ञान नदै प्लस चाहिँ नि जी उडा समाज न थयो थयो व्यक्तित्व दु गु चाहिँ पर्सनल कन्ट्याक्ट मो दैछु नि साची पर्सनल कन्ट्याक्ट द कोला उ चाहिँ निमको ठाउँको नै इले वो हिसाबमा चाहिँ नि थो अलि वो विशेषज्ञ न पछि उडा समाज पिना प कम्युनिकेसन या माछा छु सल्लाह या माछा छु सहयोग या माछ चाहिँ नि तुके चाहिँ नि सपोर्ट या अझ अपि थियो चाहिँ नि जी बिजाएन एकको सुबादु ठन्टक जाया ठगु मोई उडा सयदा बेजल एकको सुबादु छ जिता त उडा सन थौ सदा चाहिँ गु थयो छु अनुभव त शेयर या मौका बिया देला उको लागि जिता यको सुबादु ठोमेठो खलाबला न्याकी ढुङ्गा छुगु गर्व या महसुस छु जिउ समाज दुनिन छैट सांगीतिक क्षेत्र पाना वइ चोपी ठुली मुसी व्यक्ति दु वेकअप इन दिस सम्मान्यमा वेकअप सेना चंगु ज्याको छ याबले चु न्यामा रहेको भावना जिता वको छ अवश्य तारबीर दाई सत्येन्द्र जीपी नाप ठुको ठ उडास ज्याजो मार्फत खलाबला याद उडेको न तुचको चोछा बौ खला जुल चिकपिन ठु ज्याजो नेना वेकअप निको नुव ख चिकपिन यलगी रहेको आशा फलसकासे जिता प्राविधिक कठङ गलेन्डीमा प्राविधिक पासा अनि नेना चिकपिन जिता साथ बेदिल चिकपिन सकसित यक्क सुबाद छ त्यो बिगन द्वार ठोय ज्याजो सँग बायोनिको उझ पसे वयाचुङको सुन्ति नखाले नेपाल सम्बन्ध 300 व सुइपेदा या यक्क सुबाद छ ठोय ज्याजो सँग बा सुबा